Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Uwi ni ginoy alam Jagistan United Democratic Party ba Robert June Khajarin ulang baginig election MDC ka minta kedik election ba compare tam nabaro ki election MDC ki balalet no namar babaro sikata ulang bagi party ki Christian laki jong ginya makumno kinang pengklan syu ya ka buah jong district council ban penek pensa ikriti dostur handai mentapat ulang bakami ka party ba penkesan ni ka beriti ke belong persya ya jeng penek ya kriti dostur. Uba Robert June Khajarin ulakaran yakani hakami khanyo tri urampang arajar pausan hagajing alang ilap election ukurtong ke UDP na melim uba Gilbert lalu. District Council. Hatong isat ya kelima. Kay kata ka District Council. Nasutanat ng batay lungkot yang District Council kumni para rin. Ngong baka District Council kaday kata ka board sensar ka ba compare ya ka ba lamang kanang nam tao rilom. Kadis Council kadai kata ka board sensar da urilum na benta urilum bat jong urilum uday upang padeng jong kata ka sensar dis Council abang yong kadai ka jong urilum bat la snana benta urilum bat la jit dai tang da urilum mono ba khamtip kambha ya ka jing jenjar ya ka kia ya ka sipa jong urilum like na ka parti urilum kala along saya ban ong ba khamtip kambha parti ritor ya ka jing jong urilum ngahi simet nasim bakani kadai kesan perkat ke jong blay ban penpau ba uit ya ka jai mru go jongi ngam jula ban mudur bah kita kisnem kat kedai spa so punyo kat kedai spa so pupra ba urang ba kasi jongi uta reverend jejem na close roy lani ubang ngisat khot it uba joy ula ban plan ula ban sandur ula ban perkat Banwanra ya kani kasensar kadar keba mengi ngiyo minta kata kasensar kadar district council hot ka district council ngimla banlen kani ka constitutional authority lani kata ka board sensar kebala sna dakariti penyet kam jogari india hanreki kam kaba kitrei ka nongrim kaba la pensyong ya ka adai halor kiriti ke dustur teng misaj ong bet ya ka kum ka dorbar penyat beriti lani teng ni set keren kelumbat ya ka kum kata kador bar terairi hot wat la kadai ka constitutional body kumong hari ngila bunsin hi ngila suken kelum ya ka kum kata kador bar terairi parari baik lada pipai sia kata ka menor jong senem khat kendai spa so punyo khat kendai spa so pupra lada pipule ya kita kikot kisla kiba batai kumno Lapan wandur kumno la sandur ya kene gijing sensar ka ba compare na ki way gijing sensar kam semdai ka besuk ya kini kinongwan ya kini kinongwan penwandur kumu reference jem na klosroy ban penyo ya kene ka sensar kadar terairi ka jongi kiladon ki ba persya atu ka por kiladon ki ba persya kamtam kita ki member jong constituent assembly ki badai na ki rithor kilong banalor ba yang kata British India lapia hakari India bat kari Pakistan lada PI sa kani kasensar kadar district council kiong o kan sami sa kata ka way ka bagi kot ka tribal listam lada kasensar kadar ki tribal kum kita grasdang berpersyak habau layasat habau lapan syai yaki bekum ki rilum ngidon kam ya ka banyada ya ka kendau ka siap Gidon kam banyada yang khlau ka tap ikimar po khndau gidon kam banyada ya kiriti kidustur bat kisnap bat kijinglong kerpang kijong kirilum kilaong kita kiba persya babalai hak don kam banyada ya kita kiriti jong kirilum kiong ba kirilum kidai kibreu kibadum bat namar ba kidai kibreu kibadum kariti ro kadai kariti kidustur jong kibreu kibadum Ura-ura ni rentor kakumar kakot jong uang ba umau bersih ubalai de kekor jong kajak mreu. Namo balai haba pipai din caka jat mreu jongi kekor kadai ka thamai
jong ka jai benriu kasi kara ka jong ni nomdan weiru kasi ubaklam kukur wei pa wei kasi laka harangkat tak kukur but uma Gilbert Sulai huang kumno huang balada ka jai benriu ka jong ni ka kendau thala ya ka longkur longkha ka jai benriu ka jong ni kan jot kan pra kidon kibong balada ngipen bakla ka longkur longkha kala ban poi sa kasang kama kata ka long kabadai kata ka dei ka basisya hari sa kawai ngane thu api ka ka jingma ka baap ya ka jai benriu ka jong ni ladang ngi pakla ladang ngi bakla ban le deu thala ya kan ka longkur longkha kata kawai ke bang akwa punya thu api ke long ba ladang ipan bakla ya ke longkur longkha ha ka jat bergo jongi ka ab jing maru ya ki dor bar trairi ke baper topet cak ihma melim jongpi kumno la penlong ya ihma melim hato mdei ki kur hato kimdei ki menteri ki basan ki lendok ki bakrau ki batri ki balek ban penlong ya ihma melim pat haba ki lek ban penlong ya kata ka dor bar jong ihma melim kimi ki menteri kimi nang no kimi na ki kur dei ki kur ki bapa ya ki ka imam melim lei hadin bala sajid menteri Kim Jong Suk ka kerteng Kim Jong Suk menteri menaj ke menteri Khabuki menteri Langsti menteri Sotun no balai ki ai baik dak kata ka menteri ta ka jat namar ki long ki menteri ki bami khmat ya ta ka jat lada pipet ki sana jong ki menteri po imam melim kong nadu menta ka sengi en khot na api do menteri Langsti nado menta kasngi en kot da pi do menteri Sotun balai la pensno sta ka kur nomor ki lek ban mi khmat ya ka kur hang ti po dorba ka balai badu sim kajat beru go jongi kamdei kum ki wei bakta ka jing jit sim ya ka jing jit sim ru ki mi hina ki kur ladangi kendau thala ya ka yin sat insanam ladangi le thala ya ka sat ya ka sanam lada tiki kambai riti kila sedang nak yingsat insanan dah kebaong bakalabit benlong benejit kelabit benlong kun khasi kara ban ai bajak kimi ban ai bajak pa senosha kanela kan boy kupot para ribe baman kikur kan keluma na wabelai kan saya kini menteri kini basan kini sim bat kun bersatrai bat kun trai lagi sano kan lam la himodang sensari kata habana ying nasam lapat dapra Pek hoyo piong bangiwan hang ni bani kawang ti bano ni keren hang ni ya ka nongrim jong ka longkur longkha jong ka jam rew jong ni matharai ban yong ban tip khambha urahul kan bi yu ba amet ba sipang ka jam rew khasi ti kala bakala subun hi eta kumta prari be ngong ailat ikiseng rilum bakan nelam ya kan ke executive committee ailat ikiseng rilum bangin pek eta giriti ke dustur ya ki kendau ki siap ya ki klau ki petap jong kita ki rilum leng baga disnosil ailat ini ki parti rilum bangin angla ban penbaha ban penchanai ya kan ke sensyap dau rilum na bentak rilum ban jong rilum ka bentak ka balai bat ka bakhadu ya ka bang akwa ban keren hakan ke janmit ka ba menta hakmat jong pi kinong song kinong kalong kani goi haman ki jaka haman ki sinong habang ngilet keleng nila syabu jingkeli haki bobun ki wei pat ki parti ki ong bakata ka UDP ka le ayu kyong pilayalam ya ke executive committee sausnem tam pilale ayu kai kita akilat jingada ka pilale piong pide ka parti rilum piong hibu Ahmad yu tau rilum pilale ayu nang tau rilum hibu ka jingkeli bro sikata ngidang perkhat bagi pajba kintip yaki kam ki babha bagi MDC ki jongi kilale no balai dayaro yaladi subik no ki dan ni din subik ba ban yaro daladi kalong tit kum tu ba pilek hayodu pentit juti school yo kun dalade tit pikiu hajrong jong katu kedukan saperta barok we hayodu bangala pentit juti yo kun te pobik en dale anta be sudandan tingiru kumju ina perkhat bai mat kambha ki ban tu ik bangilale ai bakin tip hi hare habang ila sabu jingkeli ni habang bensai ni hak ban tu no ik kita ngi ki bangilale no blai bun ba ki brio ki bang ya tu bakum ka UDP ngilale kita kong bung jutip ko adu kata mo lale de hi ngila bakalapi no blai ki bobun ki langet ya kutu gojing ong bakata ka parti UDP ke student boss
Dakali balay piong kumta kiong em piladi ya kari. Dakali bo balay piong ba kata ka UDP ka di ya kari kiong pia tre lang bot NPP. Kiong ba ya tre lang mat NPP kumut ladi no ya kari. Kala Lada piong bo balay ka UDP ka hak bandan hak ka government tong paidin hak arajar pulai jiayu. Kejala makhliya sunam arajar pulai kam syam laai ya kano ke parti bahkan sensar marway. Isnosorong manong yapi. Babkum kata kapor. Uni urang ba kata uba ajoy. Ula yeg na kajing sos kem. Bat ula bu kawai kajing kali yaki. Uang topek ya kajing long kajing man. Jong kilong kami hari thor kilong kumno. Hatau kita kilong kami hari thor kinut mo banong. Bakilong try ya kajat ke khong. Kinut mo banong bakilong try ya kajing kasem. Bat kehiar pateng ya kaspa kapau jong kaying kasem. Atau kinut mau penong ba kita kilong kemi hari thor kialong marangkat. Bat kirang ba hakaim lang kasalang. Habalos dan ban keli ya kata. Habaki paidin. Syaka jinglong ke jingman jong kasensar khadar hari thor kilap bagilong kemi kisaban beng. Kilong kemi kimyo ya kajat ke khong. Kilong kemi kimlong kitarai ya kijaka kaputa bat ya kijing kisem habakum kata kapor kim don daw su da kamoy pat bat kila kersan ya kani ka district council parari ba ike ke jingmut la dangi paidin seta kalong bangin sunutu bakladan kapor bagita kirang ba kasi kijongi kilara ya ka nam ya ka burom jong ka jatru kilara ya ka riti ka dustur kijongi kat sadu syakata kliar lum kebabaro karin dia le sing ilapong kitip sena ya kita kihok ya kita kiriti ke jongi kajing keli yang ngi menta kalong nak kumno nang ni sakmat inle hakabedai bat kene kariti mapi kilong kemi kajing keli pide ban keli nang ni sakmat kalong lada kita kinong yalam ki jongi haki nyopo san snem nyopo ru snem tam mensua kilapan kesan ya kita kajing long kerpang kilapan kesan ya tak riti ke dustur ke jongi ke ai ke bawa kani ke pateng jong ke jap ru jongi kan rai halo kani hatau ka rai ban penek pensa ya ka hatau ngin rai ban penja klep no ya ka hatau ngin rai ban pen kelano ya ka hatau lani ngin rai ban pen baha ban pen janai bat nang pen skem cucu ya ka bat ya kata ka rai ngin rai hak arpoi terik bat ya ka result jong kata ngin tip hak arp sau terik ka kamram ka jongi pararibi kelong ban pen ken mau ya pi ka rai pat ka dei ka jong pi kendiat kene election ngakwa ban keren yang re jing sokhia ngam kwa ban pen song shit ikino ki meeting habang alej akano caka ngam kwa ban pen song shit ban pha shat ban pha roi ban pha sio kumbale ki wei no boleh kat ban jit ikino mi khamat ban ong hi bangi hak ban song shit kata kalong ka baba Pelet pit tang kawai ke muja sekian han berongan lek apor song shit lama ke kata kat banjit lagi nong sensar lay long se mo benong ngan jit apor song shit lani dah ke jing song shit lani ka dong rim jong kata ke jing jit ka hak pandai ke jing song shit ngesai keren biria hoi wat ada kam dei ke ju ngesai keren biria teng benong bersyubu kadon ka khun ke jong pi haying hasem kawan ra yung somla jong ka ban pen ithu e pi kimi ki pa ni ki kinyi mo ban pen ithu buni un sadai le sayu tau kurim ubakan sayu song ki kimi ki pa kinong kumno kong khun pilarai am dah jing song shit not imo banong kumta patito sakhmat do ban keren bon kani kamlong ke ba penlong ya ka mekhlia ba khaban amen banong ba kata ke jing tip sorkar dan kata ke jing penkelalan bang kanom penken ya ka mekhlia antar faat bat kanom kini no ya ka hok jong ka diskonsil halor ka kendo ko siap dakikam ngilale pararibe ban penpau bangilong kinong pet perman po jong sorkar ba kanom don kano ke jing sya tombor ya ka hok jong kipat ba banong tang nomor bangidon hak government ladai no kinong diri kalau ngapa paklah do kata-kata bak nginelen le yu ipat ba haman di konsumsi kikwa development kam ndala job family kikwa skin kikwa surok kikwa ini kita kade ko hok dong pi ipat ba bodon kam kita
teng ladom don hak sarkar ka adu kata-kata banwan ra ikilat pendoi pilapau jayu nong krem yoi jayu kiwi ki jaka pilu i baling ngin yalen ne kata kada ke jing sisa de kumta pra ribi pindai bersutu bakala halon kata ka bentar bat ya kasaka wai ka bentar ka bang baka isi hidupi kala le ayu kembang ong api mene baya ka jat nru go jongi latei halor ka jing long trai ka khendo ka siap halor ka tien ka thele bat kum ju uru halor ka kur ka jat namta ka jing yada ya ka hok long trai ka jong pat ba nong song snong halor ka khendo ka siap ka UDP let isi kawan ra dak an khendo dak ta ka lan a bro asy kata ka jing long trai ka jong pi halor ka khendo ka siap ka song kenrong balai ngong ka song kenrong pilong trai piyo ka dulur snong piyo ki pata nausim let tang habang ban panram mumyo kyong klik register sa po DC office dan let register DC office lot da kilak ti perang ba snong kila long nem long ba snong pi arhajar khatsau ngidang ken mau mo kami kawai garai jong justice as absent ban ong ba kirang ba snong kimla banai somnot ngidang ken mau tu aja khatsau shua ka tu ngene tu pi kami kawai garai jong gauti high court selong bench ong bagi dor o ki saudar ki don bor bentok dulir bentok pata ladang kum kata garai tiladau saudar senong lani orang ba senong umla bentok kot khendo chano ting na let kum bajai pendiu piadi atit pin kot bandek register wei pawai baduk besuk la ma kana ngot ndon bisa bandek siu bai stam kana ngot ndon bisa bai siu bai pelidar bandek register hidupi hadin bagi i kata ni om penginuan ra dakaan mantan scam yang jinglong terai jong kiberi holor khendau ke siap bagi marpo khendau betum ju uru ban aibor ye ki dor bar terairi ban ai ye ki dulir ban ai ye ki pata ye aibor us im ban registari khendau ki siap bat ke diskonsil kala bu ki lan record bat mentang ane thu pi pio dor bar dulir nasionong pio pata na hima pi pelut kebai lan record arlai hajar na po diskonsil wat ki bang rum ta kin ai ye pi karam tang da kini ki dulir pim don kamshu benda perlu lagi lak bagi prolam. Kita ada kikam bengilai dah halor ke khendau siap. Habang ye keren dia khendau nyemdai ban kelet uput usam. Kajing ye kini uput kedai kedai jing kini khendau bak sarkar mekhlia kan samsar nadu nangno ka sarkar asam nadu nangno hadin bangiyoi bak don kata kajing temu benda penbek no uput usam. Ni kum ka UDP tu kapor bayalam ya ka estif committee. Ni ong bawat lang yemla benlet daladi banyak keren benda penbet put nomor kajing penbet put kedai jong arteli gijela kajing pet panman jong sarkar India ni ong ba kami khlia kan yo khendau nai kan yo na ki diskonsil uput jong kilai teli ki diskonsil la penlong ya kami khlia plus cantonment board plus municipal area nalor kata ka diskonsil ka yo khendau nai dei na ki hima tinggal muat lang yang la pen scam yo put jong gajela nomor kedai kamram juga jela kum ke dismusir video pen scam yo put usam jong hima kasih jentia bangiong bo put usam jong hima kasih jentia udai berlong uput usam jong ke jela mekele para ribi kata ke special committee kelalum thup ye kikot kisla lalum ye kidulir lalum ye kisanat lalum ye kitu kilat penroy ki baper lalum ye kimap lalum ye ki historical record but come tap lashim ya ka resolution na kisnong ki baper ki basa apo kaput bakin ong bangikloi bandon bat ka jala maklia ya kata ka report la lum thuk la submit ka sarkar jala ki kermen ba ka sarkar jala kan panan kam ya ka diga thuk ko belalum da ka KCDC ka kapor ba yalam ka UDP ya ka isi banlong kum kita kisaki satara ni ki evidence ha ka jing pen bet put apa ding ka maklia parasam ha ko dai ba ka tien ka klik UDP kalau kut jingmut kum ni para rebin ngiyoi baka anja hima melim nadu imru khasi menteri ru khasi nongjit imru de khasi dikun ki hajaru de khasi MDC ru khasi kan patin khareng klae ni mo las ngoba kum ka jek ru subom dong tin chu tin lem no ban sna dak tin snak an dak tin khasi ru kamsha marki anya thot English UDP kong kum ni pan ngomla da ki pajba no song song ki ibet ni bangin ya lambiang ya kan ga isi ya kan ga por ta nyen sim jikit kli ban pan kala kasi ya baro itu ki an jong ka disonsil kenapa pin suk
kasan syar khadar bat kumju uru banang kentiu ya kajak meru jong ha kabale bat kukur ngan mongshu ngaladap keren kabenta ka bakhadu ka bangakwa ban ya thu bat pi hang ne kalong nyimla ban keren ne ka disungsil klam da ya keren ne ka trading nation bagil apor badang dei presiden meklia kontraktor asion illegal notice yang ikan diskonsil. Balada pimla ban penterikan yang tu kaan juga diskonsil en ujor yang diskonsil syukut. No boleh kata kaan tu dimasen juga diskonsil ong kumno ong bagil. Ba itu na mulai tu. Baban kini ai ada legal notice yang kan diskonsil. No boleh kata kaan juga diskonsil ong kumno. Ya ke kam badang la menteri tribal dei ban ai tu dimasen non tribal. Kong kumta kabalik maki kalong kabadai harai shua bakin ai maki kan sudah thu api kai kabalaja pikan maun em hakapor ba bat uba po lindo ku em trade arngot ke mele ki hapan hiar hadu adis konsil kan ken protokol banong to se tunjuk surno kendiat itu jing perking pala nginom perking kumno habakaan kong dia kakam badang la bantai kasi en ai license pathar kumno ngin ai wok ador kumno em kaan kaong ba ya kanu NOC di ban sandak Steve Dorbar barok away santang rabas nong pedang ngin pedang do ko yung de ban san barok ke Steve Dorbar tingila perking adu kata-kata bat kata gejing perking ke jongi para ribik nya tu pi de kispa ngut ke non tribal ki ujor ya ka diskonsil sadu sa prime minister office hakasin ke benkong baka prime minister office ka tho sa diskonsil lengba ke LEC botong ba piong kumno halor kani yung kumno iterikam kat kum kian no play la dang ngim ya dai ti ka pateng kini kinong song kin sano ka cek bener ke baduk ka di ka cek bener ke ban salong kinong tong kinong de thoding bat kinong tong jongno kamot iu kita uba umlung susam wong kinong thoding bat kinong tong jongno kamot ngidai tang kinong trei jong malik hakaya kedukan long trai dokhar nong trei de kasi guess how long try dokhar nong belade kasi tinggal dei hok iem kinong tong kinong thoding temre la long try do kasi kaspa kapau kan ne hukun kasi ngisa jong kajai bener ke beduk ke digejek bener ke ban sak ring merau no belai kan sak ring merau ngilong tang kinong teri tang kinong tong tang kinong thoding jong kita kibru ki bana ba belai ngoong yapi bakta ka jing dawal ai spa nyo puai kan long penban syak jing penduk ke diskonsil ngila pensai ngila yatai lada POE yang jing pensai ke jongi kapok san ke Def College ke bangidang si penlong yang tu ke symposium ang tu pisong tu no belai kini barok ditemu syak juk bat omdon kano ke jela ke balak benteri kam lang haju kalai spak nya kuai bat ke schedule para ribi o kikut ya kami Mizoram kumni kumtai ki Mizo kitu ki diskonsil ki barit kidon hapok ka benta ka bakhendiat jong ka Mizoram ka badon tang kumba arpau ni apa persen nyoku persen jong ka Mizoram ka light na sik schedule ngimde banca sentu bakala parebe ha ka jingkeli ka bangakwa ban keli ya pi ya bagum kan ni kapor atong ngisu sungan banong bangin pa ya kita ki parti ki balet omban yada ya kariti hari ki balet pen bajai ya kariti apa yang kita kisah di Nabi semai bat lasdang bat puki ya kini bat kebal ngopat tolong bat kata ki puki keren Henry kai kebal ngok kalau bah ke manifesto jong kipat syam lebu mentah susu nganang iba kini kidat sini lalu nampak kata kajian tayatin kata bilang ke panel discussion apa yang tahu badan sosial aktivis nantai don ba bilang nak kutai dia nak risakan basta dok sarkar media nantai apa nak kata keseng ke BPP ke mami kimat dai doktor barbo anda ba ketu kiri risakan tidak om hidup pekamlong bangin pan ya kita andai apa lanjutkan penungkap andai kapakan dulu apa yang kita kinong IFTN jong kata keseng yong gumno ni depan yang kata kelai spa juhui long tambah insiapek yang pengilapan kalau penisah dengar habang siong insiapek kalau penisah dengar makin patip kalau kebabung lo terus sibuk kita kena lebih lana kata ke parti kawan ke bawah kayak kebenca kinpan yang kata kelai spa juhui asal karin dia wurwud kenai boleh kenai nama arbang induk bono di distrik Amsun Bensu
Nginum langsung district council. Habang nginum district council mata kirang paslong dan paslong nginum langsung. Nang ta sumu anda balai. Kasor kali dia akan kamut yang kita jingon jingan di marpok dong sungi. Anda balkang jayu. Mentah kita kejuk keseng. Lana iba kamlong. Namar ki ong bagi sepet. Lana iba kamlong kin lek kamlo. Kin pambiang dan district sidul. Kin pambiang dan district council. Hatu kini kam secara kedar. Kedai mau kami lek kai. Kedai mau kam kuncing lek kai. Sipang pinpan nak kata. Lana iba belum on pan setak away. Dalilai kanu belum. Tinggi hukum kilong kami kilong kipa kipai pak. Kilong sok untuk kebelian. Kilong kipasta kipasya kipasya mthang. Ngimla bersunggup hakini ki parti, hakini ki rio pensyet. Nomor paling orang kilong pensyet, kimla ban pensyai. Kumong irang ba utam. Ngawan ni bukan pensyai bi. Ngam kuat ban bai mentok ya dulu. Andai ngak kuat ban pensyai swa. Man ngam dei, ngai iba pok ji lam jo kita ba pensyet bagi ejai penriu. Ngirungi ejai penriu, ngila syakri, ngila peni lagi kam. Am ko maki. Kai ba pi pai ba pi ai ko bon. Nama ngacung, ya ke ai bagi pai ba ke ai bor, ya ke MDC ni ke beli. Kadai ke kamram joki banyak saat apa assembly. Kadai ke kamram joki banyak saat apa session dari kum ke MDC. Kadai ke pasulusi pilai lingbat sosial media ke baca. Upai ba ulah ai ke mandit, kila long. Anda bagi layo, lada amla ada kania, mino ada assembly, pat perkiwin ni pai ba. Ni kasih ni orang kumlo, itu kita kisah sampai dalam darbar kan. Apa pai ba ulah IP, pai NDTV Times Now fi kumlo. Apa di assembly fair, baca. Syadkhar kilo bikwan kilo kumlo. Lala kimla ki kiu hajro ni ki bom nak sipar. Ki hala ki perta ka pemon namar boleh kila sajid lagi pai ba. Kimi sesurong di segi wan persen pai ba namar ki pai ba kim tip ande. Kita tang kilo sabut. Hendak lagi ni papinya saja buat assembly. Lalu lagi MDC, apa district council? Henry, mi berman nak kita kerja normal, pan misal surat, pan pensiun ini kipai ba, hatu pisau tanah. Kumong baru ba mulai, demi jomset, ami jomset, kasarkan ke ada kena ticat, sekarang berada ke kasprir ke ya pan kipai ba, tapi yang bersau, manu pensiun kecil kecil. Ini lagi, ini sedang bedak, bak mentang nabi, ni haplong ni bausian, nomor kene kemudian nabi. Kelima, pakawan kata ke Eryong. Kawan ke Eryong keselat nafang. Pak pi kipai ba kalau yang sensitif kalau kumno. Wei pakai Eryong kawan kan selat ni nafang. On daraja kata ke Eryong ke kebenca pak. Kenon stang ke jingjot, ke jingpai pak ke jingprah. Manu bersih ke jingkri apa dia kata. Manu bersih kita kilong yang bejot bapai bapra. Hakmat kata ke Eryong berlait. Nomor ke isu sebagai orang kadai ke jingpenjot ya kajing penjot di kalau yang langsung apa kau tak jauh ini jatuh terriu lagu apa finsyai kata lagu apa finsyai on apa finsyai sesim kan seperkat kayak ibu benda ngomong baru buat mana ngimdai nomor MDC son kadai ke kam ke bekentang bangin baik kata kecilong terai jungi nadong silong kumpak kesorkar ke lain dia kesorkar dia ke lain kata lah pok ilan pok kata ke riki secara joki lain boleh di MDC. Hendak iropi, minum longkai, minum syak penggap dia kini parti nomor pelai, ngai kolong, lan kau isok senang, kau fikir mahu, utu nompat putang muri, kaya kebaca, putang muri, pensyat ini cerai, haki serok, haki bisiking, oki cerai lah pasti, lai syaklut, hapa put jayu, penuh sport duriau, yaklut berfat cerai. Sementara apa? Ladang ini nang biar jalan pi, ngimpak semua tu, kaya kecing mut, jangan kata besi kausul, kaya kecing mut. Pan sabut, pan ciri UMDC, upabit upiang, upan syong, pan senai kakian, ringkat berkah, pan kita kaunsel berjoki yang tay. Nanong ipi, ladang ingop yang kue kisah berang simi, kibawan gue pakai Eryong, bang ipi, ngin salong gue kita, kibangop gue kita kikenai, kiban siap penggap, siap piap celok apa beliau. Ini kipi lagi. Kadai nong ipi, kaya kebaca, ngangawan ni ngai ipi ketai cip pecah. Kantang dalam gerbang gue kejat beliau. Sampai posisi orang dan donpan kita kuat menjadi kajian MDC kat bagi persyampatan pan kriopor pan penduk industri council. Gaya kita bagi om apa yang kita parti kita mi semai ujuk kita beri kita om pada tangga UDP bagi SPP kita extend dulu bapaka ujuk ubri upat orang pergi buang pat
kini lagi pemlong, baru parti pemlong, dari tang kata ke parti gitu. Belai kita kuat kata kan lain sepatnya fuai korna, kupong ibar robat boleh, kayak panggil, iya kata. Kalau pak pemlong kata kan Nagaland, Mizoram, dan Jammu Kashmir. Kini kita kata kan lain sepatnya fuai. Henry, apa kata ke sarga Nagaland, kadon lain sepatnya fuai, kadon ke timar buat kendau, kadon ke Utniang, ke Meremdor, apa kalau persiang benti, Henry Noibi. Sarga India, Kamsha, nama bikin long try, ilong tampaknya dah. Katakan lain sepatnya fuai, ilong tang ke protection. Henry kata mengipat akan district council. Om tak pengilong try. Henry nila lepas senakian. Dan nak kenal Noibi, bah hadu mentah benda. Lingba kajundon ke district council. Ngiyam niya beliau, pekelakor, ter itu kita kaki beron ki parmau ki parsiap. Iyo benti siap kat momon. Iyo benti mau kat momon. Iyo benti ki mausun kat momon. Iyo benti duyong kat momon. Henry Pereng jom kecil penjot tanpa dia kata kecil yati kat momon. Kau penjot pat dia kabar yang pertai bentang. Aki pertai ki berkamlai aki Islam balap. Sti ida ubriu. Kabar yang gampat penjot. Henry nomor pakecing syak penjot pat jom kabar yang. Haki ni ki gor jom kecuk membentang. Kasorkar India kalau penjari no dah kata ke NGT. Om lawan ke NGT. Kelawan menghangi kita ke bro. Namang iha penti kat kum kecuk jom kecing start bentang. Kabang nomla asyuk pan penjot iki mariang yakum kiwa. Henry Fauzi Noibi ngidang la penti hadu bentang kadang kejenti. Lafi om doyong hadu bentang nak yang kasorkar kalai kata. Nak yang ke NGT kalau. Henry dang don ke GT tu. Kini keputusan kenal, pengingi long try, bagilah benda kat kebun ni lagi jom kita kah gitu. Hak benda bukan ke MBC, pisau tu abang ke MBC urusan kawan, kebah ni kong becak berdua pelat ke gerbang. Kasorkar India ke gerbang ini, bagi long kinong sencar, halah kejong ke kelah jong beri kejong ni. Kalau ini ke district council, umrong ibar robat ni anu kesenam kat kenai sepasang puam. Makanya di sekolah sini kita nampak kata kebenak berdua bersection dia. Nak section pak kita nampak kata keriti sencar jom India kebangyong ke konstituen jom India. Kini ke aibuan ini pateng ya ke ai kebangi kum gejat berdua repat bergejat berdua kepak kerpang bangi long kerpang hala kalong hala ke jom ke jelah. Apa lagi jika ai kerpang ini kalau kepala nandu besar bilong try ini kum gejat berdua hala ke jom ke jelah. Ia kejong ka kendau bersiap, ki marpo kendau, ki lom ki wa, kecing tenat jong kamariang. Nang ta susu, kelai terpang ini ke, midon lagi jong ki hima, midon lagi jong ki dorbar snong, midon lagi jong ki rangba snong. Nang ta susu kelai ke, ni ai ki bilong terpang, hak bidai security ke store ki jongi. Bilong terpang, ya ke ai kecing ajat kimi ki jongi, nadu pungi district council lu. Nadalur kita ki cilong terpang ki jongi ofer. Kadon tu apa yang kita isi bawang pa ngilong ngihap ngiyo kiski mafer mila ban sinai ki school ki nong mila ban sinai ki dorong ki footpath terter ki kena sabla beli sports ki dolor kini ke lada pi pinang bancit banyoy ki isi ki pelawan ra ki pelawan ora ke kilat kampenroy Henry kom kejat beri repat ke ai kebangga ngasosi penong kat hadu kini isi ni ko kita perlu kasih bakar pangyong tang mangisim by district council ide kami beren kipat pa long sebut paro timur by district council ide kami beren bandalang yo KMC lese ki ketong ngamtip ke bagi kibut nomor boleh abang ibaw man kasan snem election si om ju kami ikut bakal wan kecil ke prestige ko kinong sebut kipas lutu Lalu ini boleh, hakim ini dapat pinpay kapasitas yang disebut kalau kedua kiu ba, lajan pois tu kenai 4% tu, nomor boleh ni kompetensi beliau, misal tu pak kenai 4 nak kasih spa, kita beliau kasih kita berani mak juduk.